Ganditama Amditanak, kemudian Espiritu Terbitua. E gracia de Tuhan Jesus Kristus datoko, abe ginabahan di keningan, abe kebisan di Espiritu Terbitua, menyampai na Jesus abe-abe. Tapi nak ngabe tiap misah da sedap na pedapan na diti, nga misah i kekomboy the carols by candlelight, the menyampai the online streaming. Dari bentuk dia zu i kakalor berahi mandati da petonda lagi da mintong da handphone tai kau damin mai dia zu ko petonda tu timpunan takon dati misah diti hansanda da kapas ti misah diti hembus ko da makinango dia kalmazan da carols by candlelight toko mentok da paroki toko da sedepan diti. Dari itu pindah ngabi, kano pemangakun da dos ngabi da toko, kepetondan di toko sendi, malamay di tika tapatan da melati tabitua. Bangakun zo, da di keningan tabakas, da diozo itu pindah ngabi, da nakmidoso zo kozo, id mamusaban ngabi ko, amid bos ngabi ko, id nunoy na imanku, amid nunoy awku nangansan na mimang. Mazanahasaku, mazanahasaku tagazo kozo. Iti na pogi, lumakinsian zo di Mary. Ia bitua pentihambus sa hangay, sa babidita sab sang tingabi, Desu tapinahingabi, Deus membayang bentuk dogo, dari Tuhan keningan datoko. Kikasianan nada di datoko i keningan tabakas, mamahyang dado sangabi datoko, magawit datoko dari posisyon selaju. Amen. Tuhan kosianay no? Tuhan kosianay no. Kristus kosianay no? Kristus kosianay no. Tuhan kosianay no? Kano sumambayang. Oy kiningan, imaza di tanak tuntoy soon na anak no, nakapamanda di dagay do binangun kababago. Intong no, do tuwod ko zo, sumambayang sikoy. Do id di kinuama tuntu do kosyanan no, da di kay katan ni tanak no, bakaso sekena mantad petitikit longot da kelalahan no haid no komposisyon. Baza di Tuhan Jesus Kristus za tanak no, imamama siya mamalintam yang pay diaw, di kepisan di Espiritu Terbitua, iso kinengan, bontok sa hihinaid, aiso kupuson. Pembahasan mentadi buk di profeta Zephaniah. Mikot ako susan dari gugumaga, inazumutan ikadazan tagazo, mangungundoso, auso sido insan makinangaw dari kapamahawan, au insan mangiho di pinsingihaan, auzo sido insan hansan, idi Tuhan, au insan insomok day di kinoyngan do sido. O, dadi onwan kumay ituhun ngabi, do munong ngabi tabakas. Moy da sabi momoho dengan di Tuhan. Om tumampuan, di sido, day sibo di om i poku. Mantad tahib di tisan, ngawi di bawang Ethiopia,
I makikinsian ngavi dogo na magawit dogo do titak ngavi. Ontok mikot at tadaw dino, aw ko tagal ko piuman, do ko'y kuman montok sabiabi, di ko'y man kahasa, inoy manu, do huminavan dogo. Tu iduon kumay, ipakikiazo nu tanga sumbong, dumantad pa'y ngamong diyaw. Om tumod kumay do mongkindadama, dahil nuhu takavas to bitua ko. It pa'y ngamong diyaw, timponon kumay at tuhon tong hudok, om tong sibo kagiginavo. Om ingavi o timpon, it Israel, mukiumuhig may idingan ni Tuhan. Aw may mimang iziho da kahasa. Aw may mo po si ziho da ovudut. Om idiha ngavi, nakapamudut da sumasi. Aw no di may o iyum, da ikabang ngavi diho. Nga kanu may iziho, na magkotop o mundong miyampay, da aiso, tungo sa sanguhun, da manguntingaw diho. Ibos di Tuhan. Minamohaw ituhun tasisian, nongaw di Tuhan isido. Ozon ko ituhan do id sabiabi timpu, id munung ko tamoy mo akazan daw. Idi Tuhan na dom ming azo may ikonduvo ko. Kongo may itong huduk siko may. Intong naday di sido imang no unsiko. Ada doy ikum ovos diazu. Minomoho ituhun tasisian. Nongo di Tuhan isido, tinampasi isido mantad sabya bikondasan ginavo daw. Kumobihi ituhan do humavan, di tangalad memuzas do kandaman diho mantad di tanah. Momoho itutuhid, o makinangaw ituhan, o manampasi diyoho, do'y sabiabi, kaundasan ginabo diyoho. Idsomok ituhan, do'y dingoy sinduahan ginabo. Ingabi nota o sunduvan, tong posizon, o tong posizon may disido. Tobuson di Tuhan o koduvo ngabi, disupu ngabi di sido. Aw may okum, ihumosok ngabi di sido. Dio mikot mai ituhan na manampasi di tuhun ngavi daw. Azo nunda ip potonda ngavi na tumuka di sido.
I Tuhan miampai Diozu. Omyampai sumpan. Pembahasan mentadiabal tebasi tepi tua sinuat di Matthew. Minobos I Jesus dari di mohoingon padri ngabi om di tonga tuo di tuhun ngabi. Nunu o pemusaban Diozu. Songhun kiva duvotanak usai. Minugad isido o minobos dari koiso. Oi tanak pusaiku mugad ko om pakalajaid di kabun anggur do tadaw baino. Suminimbah isido au zomai mugad nga tovino minamusaw isido di tababasi om minugad. Dari minugad na di ituhun om minabos do I om I do di koduvo I suminimba. Poin tantu na kozo oi tuan nga au I minugad. Tombo di duvo I minimang di hizab di tama. I koiso kadiho do minabos. Minabos I Jesus de diho. Papoy hozaw Diozu tato tapot moninimong ngabi sukay om sundal ngabi mamaso menodo do lahan diho do sumuang di pemolintan di kiningan do paguhui Diozu tuminikot I John de Diozu ipo mitanan do katuhidan totopot nga au ko natumbazan di sido om natumbazan I moninimong ngabi sukay om sundal ngabi. I podi nokokito no di dino nga minada ko do minamuso di do tababasi o minada do otumbazan I disido. Iya bal tabasi di Tuhan. Tapi na ngabi kiba songhon dia tambahut nagi I songhon I tumbazan mantad paro kita toko do minabos dogo kadau Father dia kelamazan Christmas do tahun ni tina pangaaw di songkwa alamay kadau aw songkwa siok kadau ano ko kang kuda sinumimba di sido kadau ay sodigya caroling mito tongkop na damin miga kazodo audi songkopi manan na tiya kalamazan na Christmas na baton na tako na Christmas kadesido kiba nang ikatapatan the boss daw de nung pumusaban tako kazo kiba katapatan sebab tikid doon sangyan na po daw minsan semok na di Christmas na timpo na Advent timpo na kapagandadan kiba ogugmo tiya groups ngabi the choir the caroling yeah the moy pintong kop ito tongkop the mozo the hozo the Christmas mantok gumuan na tuhon ihono pupasikit da tiak kemoy da ginawa dia ha apa sikit da sunduvan dia ha da mamalamay da kalamazan da Christmas nga tapi na ngabi iha na pa carols by dia carolings ngabi kya okoni ko hugu na kalamazan na Christmas. Tuhugo na pa kalamazan na Christmas nga kinaikatan ni Jesus, kinasusuban ni Tuhan Jesus. Nga sundong imadeng ka,
itia kalamazan de Christmas memang apa sih da kiba itia carolings ngabe. Sebab iho da penga papayo da Tuhun, papentang da Tuhun, papatonda da sababi Tuhun, pagui dalam mazon toko Christmas. Amin na pagi da sadap na bayan na diti, kiba tia kalamazan na bayan na, tia online carols by candlelight. Ito tepat na pagkaso nga, tahun din ang katahib, pinatak toko da tia tunggungan niti, tia tugasan niti, untuk da pinatak toko di community, the zone San Agustin Kinarot. Ya. Ako zon pa di, nung ayos na tia COVID da bayan na niti, tia pandemic da bayan na niti, duya toko da Kinarot, sudah main na malamay da carols by candlelight. Ngaw mo, tu minanak ituhan na kasibatan na bayan na niti, mentok sabi na toko, sunong yung madaaw toko kabasa da may mamalamay sebagai da iso community da terpaksa dalam lamazon toko na pano di da virtual teka da online nga iso konsikan toko di Tuhan kiningan. Tu pinakabasa da toko da mamalamay di tiya Paris Carols by Candlelight diti. Nung pinakinangaw toko tiya bos tubitwa da Tuhan di bayan na diti. Tiya kalamazan na carols by candlelight na baniting iso o penuan na ginakinangan dia patut da intangan na toko miyampay da bos tubitwa di sida da inong toko diti no diti. Sebab sasaw nagpasasyon na toko kayo toko kalati toko da ano iya patut toko da tempasisyon iya patut toko da to doon iya patut da bosan na toko iya patut da pakitanan toko teka papakita toko mentok na Tuhun di pasahi na toko sebagai na Tuhun Kristian nga sunung ima da kayo toko kalati toko da ono iya patut da tempasisyon da toko sebagai Tuhun na Kristian ono iya patut kaza da paintahangan da toko di kupasisyon da toko sebagai da Tuhun Kristian nga sasaw da au toko tudukon ni au toko tuhukon ni siyo kamazan miaga toko di tia tenak keduboh inongo toko di bos tapi tu ada bainan diti sino sudah di taman dao da mugad kumalaja di kabun anggur kadao oh emak bahaya sudah masite da owi sudah di taman dao nga au minongay sudah au dao tinuhok i bos dao dadi mentok na toko kaya toko kalati toko dahil tiya kalamazan, miyaga tiya kalamazan na toko da sa depan nati, Paris by candlelight. Itiya na pang iso kalamazan di pinatak da eklesia da toko, da papataw na da Tuhun ngabi, da sumadya. Papataw na da Tuhun, da kay katan ni Tuhan Jesus. Ya hozo ngabi diti, sundong ima da okon kahugo da kalamazan na Christmas nga, Menggabit na toko da mamalati da nukwa tu nasusu ituan Jesus dari pemunggunan diti. Tia sequence ngabi di tia kanuhudan ngabi di tia carols by candlelight na po nga apatut da menggabit na toko da mamalati da kinaikatan ni Tuhan Jesus sebagai da menanubus da toko. Ihona ihugo ihona message tahom lati ko zo mentok dat sapi do toko de kalamazan de Paris carols by candlelight diti. O kono po ko mangkahap do toko da mamalamay mampet toko ning ideha da umazo miampay da kandasan na ginapang nga papaso do toko da ono ko zo lati do kinasusban di Tuhan Jesus da pamuganan diti. Amin na pagi da
Sunungi mada itanak koiso idongo toko dari abal tabasi di bahan nanti isido nga aw nagi songko ohi di Tuhan itama daw tu kade sido sengian pada sinu di tama daw da mugad may kalaja da kabun anggur anu kadaw oh ama aw mimang ama kadaw aw mimang kadaw nga tau vino po minamuso sida da tababasi nakasimban o ginabo di sida minuga di sida de kabun anggur di tama iso pamitanan na basi ko sumantak sabi na toko sebab iti atanak itutuang ng paniti nga nakupoy man do nakasay sida da aw patut sida da aw ohi di tama daw pinasimban ni sida ginaba daw giminuhi sida da tama daw kaya tayo kumazan minamazay sida da anu ya patut sebagai tanak mentok di tama daw. Abis ako nangyang ka. Sa depan na diti na po nga isa kapahagapan maghap sa video zo. Da tumanod miyaga di tanak di tuwa. Sumimman da kaposisyon menuhuk da kalajang abi di penuan da eklesia menuhuk da kalajang abi ipenuan da Tuhan kinaingan da kaposisyon da toko da namba da popentang toko da Tuhan sabi Tuhan da Tuhan Kristian toko mabi pakoza da timpo da advent na minsan sama ko timpo da kinasuban kinawitan da kinasuban da Tuhan Jesus papentang da Tuhan papalati da Tuhan ngabi da nukwa to nasusu Tuhan Jesus dan pemugatan niti. Dari itu benar ngabi kana musiko di Tuhan sebab nad bos sabitu adi sida diti kana pahuduk atau kau ginaba da toko da tepat kaza nakano da mamalati da bos di sida diti menampasi the boss di situ menampasi the pemelatihan the toko the boss bitu ada Tuhan iti the composition the toko kita daw bi pagkaso the timpo the advent Christmas niti. Azo kundi Tuhan kiningan sa pinangun. Tumasa rak bos yan no nakatay mazika di lodi takan sa diyaw. Tuba di tanah kalajan hangun nga da tinaw tuhun. Duba di maiti muntok nagay di lodi dok posisyon. Azo kundi Tuhan kiningan sa pinangun. Tumasa rak bos yan no nakatay mazika dihing anggur takan sa diyaw. Tupadi kebas anggur kalajan hangun nga da tinaw tuhun. Duba di maiti di tinuman na kusunubanan sa.
Imang sambayang tu pinay ngavi, do ko bukan kom dia sungavi, otoy manada di kinaingan ihitama tabakas. Konsiko na Tuhan, miyambay da sambayang ngavi, tak ngavi dagay tahuduk. Tu aisoy ko bos yan ngavi dagay na makinsiyan, da padaman sa ikot sumambayang sikoy, da ikupanambasisan sa miyambay di tumahig da kasyanan no. Maza di Kristus Tuhan sa. I Tuhan, miyambay Diyos so. Pain sabato ginawang nga videos. Kana manakdak pa ng katodan nga video di Tuhan kinaingan na ko. Totoo tapat na katunu na matuhi diti, kalajaza kapamasisansa, tumay mo omid na banopo, damanak diyaw dak pa ng katahodan nga vi Tuhan, tama tabi tuwa, kinaingan tabakas ko sa may sakupuson, Maza di Kristus Tuhan sa. Tu minanay mo sida, dahil kay katan kumaysa di sida, di kasibahan na ton sida tuhun, amingkano, dan natuhuk, inugan ni manuugo, di tahayd no, aminagibang mantok dagay di lahan nagkapamasisan slajong. Dontok mikat bagoy sida, kabantugan, kalajaan, sabi-abi, dan nadadi na di da pangintahang, isikoy imintamong mantok dinatadaw tumungkus na da di batas tagaza, idombo na babay na katamazikoy da mansan. Amingkano, miyampay da tasab ngavi o mungguan tasab ngavi, miyampay tikon ladya ngavi o pamalintan ngavi, o miyampay sabi abin magigizon ngavi surga, o kuasa ngavi da surga, humazozikoy, di hozo kapazan nakbantugan no, yampay ay sa kupuson mga zozikoy. Ito po tabitwa kay Tuhan. Ito po dos sabi kami Tuhan. Ito na pogi. Do di zona na bitwa ititak ngabis mamayang sikoy. Mazal po sundot di spiritu no. Da di tingavi miyaga bobo matu. Mo'y dada di da itingavi naman tok nagay. Di tinan. Omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpudo ni man patubusay sido. Nasaga kozo da siminuang da kondasan daw. Minangano sida daloti. Minanak daw kepadang katahodan ngavi. Minangakib di pinapatak di dan makiki iya ngavi daw mos. Onwa iti sabi ko. Pangakan na diti. Tu itinoy tinanku. Ipatakon may montok Diyoso. Ilahan megadi untuk napungo, imakan min sasadop. Nano disdes saban. Minsan po na minanak dok po ng katawadan ngavi. Pinatak disdoi dan makiki ang ngavi daw mos. Onwa iti, sabi ko, panginom na mantad iti. Tuitino, isa saban ni Zaku, isa di batas kababagu, ay sa kupuson, ipatunguan may mantok Diyosu mantok tagumu, mantok di kapahiyangan na daw sa ngati. May na iti dadikan naman dago.
Ikatapatan tahom lati do ketumbazan. Papabal sikoy dari nakakasun mo ay Tuhan, ang papatakang mo ginatuhagan, isong mikot o bago. Itinapogi damasa sa mamalamay, di kandaman, di kinapatasan kinatungagan daw. Patakan sa diyaw Tuhan, iloti dok posisyon, isaban dok pemasizan, manak dok menang katawadan ngavi, do digitan sa diyaw dok kapadan na dimbangan no, menempuan na diyaw. O duka sa das mamayang, damagi da ditinan sa di Kristus, o timung sa kanada da isa, maza di Espiritu tabitua. Ondamo, oy Tuhan, Eklesiano, poin tongkop, patatongkop di pemagunan. Omabiton na sido dari kepenuhan do tahuad sa kaday. Songovian, miyampay Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, Sabiabi di Fada ngabi. Ondamo nagi ito pinay ngabi Dagay, inongokodop, idikahansanan di katungagan, Sabiabi inapatay id Pasiano. Tay mo no isiho din inabaw de boss no. Pasyan ay dagay sabi abi sumambayang sikoy. Kamiyampay di hahangay tabitwa, Mary, tinadikiningan, Sancti Joseph, Sabado Sido, kamiyampay di apostol tong bitwa. Sabi abi isang ti inok popon sikoy diawit po o ompos ti umulan ngabi. Kanus Canada di kapasyan, dadumadi do sampai tumungkus ngabi di kapasizon sa lajul. O mangazo o mambantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza di sido, biampai di sido, omid di sido, o ikiningan tamatabakas, idi kepisan di Espiritu tabi itua, sampai kebentugan kepantangan nga diaw no, montok sa hihinay, ay sa kupuson. Amen. Dadi penuh di bab masih, naug mazadak pengyaan poin kenaingan kata masuk di mempos. Tamazah di surga, abituano ongando, bikat aku pemelintanu, izabnu aiman di tanah, biaga daing kanai di surga. Tak kadagay datadaw diti, lotisa tasa sangadaw, oyong osikoy dahasang abidagay. Dagadagay na pupuhyong di santa mamuhasa mabandagay. Kada sa karvito na kembasatan na pagkabasos kayo no mantad talat. Pagkabasos kayo Tuhan sumambayang sikoy na mantad patitikid talat. Katuwad na manak na pibabasan itadaw nga vidagay. Namasa di sa kaday na kusyanan no pagkabas ka na dato may mga mantad dosa. Pentampasi mantad sabi abikosan ginavo. Damasas kay pangandad di kahansanan na bituhan di kaikatan di mamamasiza Jesus Kristus. Tui pemerintahan di kuasa ang pembentukan ng dia utamain ng solihinay. O Tuhan Jesus Kristus yung minabos di apostol natin no. Pibabasan timponon ko Diyosu. Pibabasan ko takon ko Diyoso. Kadentong, da dosa nga vidagay, nga da di katumbasan di Eklesiano. O mo katakuan no, da manak do sido, da pibabasan ng pisan, ikatunudan may pahisap no, imamama siya mamalinta, montok sa hinay ay sa kupuson. Ipibabasan ni Tuhan may paidiyo sa tumay mo? Ano magitatak di tanda do pibabasan.
Oi domba di pinengan, mengilu bagi dosong api kemogunan, Hosiana idakai. Oi domba di pinengan, mengilu bagi dosong api kemogunan, Hosiana idakai. Oi domba di pinengan, mengilu bagi dosong api kemogunan, Onwai sikoi dopi babasan. Intangai, idomba di kenengan. Intangai, isido. I mengidu di dos ngawi di pembangunan. Obituane sentep ho dan dimakan dan sesedep di domba.
Kano sumambayang. Do tegok masa di takanan do kavisan daun sunduvan. Au do kozazkoy da makinsian dia Tuhan. Da masa do koihangan za di katapatan taham lati. Mengia konadaragay do membisala taba kozo di konunungavi da tanah. O migit togiot ada di konunungavi da surga. Masa di Kristus Tuhan za. I Tuhan, miampai Diozo. I kiningan tabakas, membelakat nda Diozo. I tama, ami tanak, ami Espiritu tabi tua. Ugad no, pabalan no, i abal tabasi di Tuhan. The world in star once fixed
Nabos daibuk sinuatan di Sankti John do idi tinimpuno no ibos. Miampai di kiningan ibos, ibos no po nga ikiningan. Miampai isido di kiningan idi tinimpunon. Maza di sidono do savya bikonunu do nangabangun. Aiso do iso konunu do nabangun nga maza no disido. Savya bi i nabangun iba do oposizon i disido. Ino oposizon no po nga i tanabaw do tuhun ngabi. Tanabaw i mimang babang i di totubong. Tanabaw i aw nakano i totubong do maggaha. Ibos no i tanabaw totopot i papanabaw do savya bituhun. O minikot isido doy di pamagunan. Ano doy mo tokow isido. Shalom, kapibasian de Dios at pinay ko ngavi, itimpo do kapagandadan iti, de nombo konopo. Hansan do hidas, tumay mo, sundong ima do it kauntingan toko diti taluo, talat, modahiw, COVID, kapadam si Zam. I kauntingaw koso do pamagunan. Aw toko di kanu, do mangazu, do hozo miyampay babang diyan, Teiko Carols by Candlelight, the tone iti. Miyagahid di tone nakatahib. Aw di kanu o tinimungan huhumuzo caroling it kampo ngavi. Dumikot de data do toko. Do humuzo do hozo ngavi do Christmas do tone iti. Nga minaganuhang o tinimungan kamuhakan do parok ipinampang ibinuan i tabinay Henry John. Do dumampot de do toko. Songavian do magavit do toko do mamusaw mahik. Di susuzan kinaikatan. Di manonabus it hozo maza do katauhuzan mitihambus tay online Carols by Candlelight. Id kobian do komiti pastoral omnogi komiti do kausinan do paroki pinampang manu do manongkatuhod do sabi kamuhakan idzon ngavi do pinampang tu tuminak do uminampazat gisom do nakapanaw o ababazan iti. Katawadan de Diosu ay kamuhakan ko ngavi tu
Tu duminadi ko miyaga di John mo mamodso. Do papabal di konsikan do kay katan di Tuhan mananabus. Maza do so ngavi do Christmas. Manunagi do manangkatawod. Direkta do paroki do toko i Reverend Father Wilfred Atin. Tu minanak kasakadungan paimpanu do abahabazan iti. Katawadan de diaw ay Father. Tema pinihi do kamuhakan it carols by candlelight do taon diti no nga paganakan do Christmas Emmanuel. Tay ko paganakan Christmas i Tuhan nyampay do toko. Tabnay ko ngavi kanono hivay do namot o kontingan do pamagunan. Amono toko no o kasibatan iti do umon sikaw. Mangazo di Tuhan nyampay mampat da kamuhakan ngavi da humuzaw hozo Christmas to ituhan nyampay da toko. Katabian am konsikan dumunay mo tadaw Christmas diti masa dumonto radiosu ngavi. Tampinay kong havi. Timpunon toko o susuzan to bitwa do Christmas, miyampay susuzan, nanu mantadibuk sinuatan di Sancti Matthew. Inka i Jesus Christus donohodi, itina di sidono po nga i Mary, nga no po bazan di Joseph. Nga paguhu ido no kopyamong izyoho, poingontizan no haid zosido, maza di spiritu to bitwa. I Joseph isavo do sido, no po nga otuhid o kogiginovo au anangan do papalat do sido, magada dida isido do sido, do idlahan i aiso koyho. No kapamuso no da isido, do mimang diti, nga tigog ido imbuhay do idisido idnipi, itasab di Tuhan pobos no. Oy Joseph, tanakusay di David. Kada ko si Zay dumagano di Mary, sabagi do sinavanu. Tupoinggon ti zanzo sido, mantad di spiritu to bitwa. Magkosusumay zo sido de tanakusay. Omositi pungananu isido, do i Jesus. Tu isido no isonguhun imamamasi di tuhun nga vidaw, dumantad doso nga video ho. Nantakan nga vi iti, dumanuhuk donunu inabos di Tuhan, maza di profeta ka. Biyo no, panggontizan o ihahangay o magkosusumay do songunta na kusay, ipunganan may diyoho do Emmanuel. Ingan kikomozon, dumyampay do toko o kinoyngan. Dadi koposik kotungag no po i Joseph, tonudo no daw ipinonuan di tasab do idisido. Ovito no daw isavo daw minuhi. Doid kapagandadan toko do kohodian di Jesus, kano mag-iaampot humozo do. Sing its triumph and
Dai buk sinuatan di Santiluk na susui do kantakay na do ontok timpu diti da pinapahabos isiza Agustus do kotulan da apatut da untabon o tuhun ngavi dai pototongkop da pamagunan inoy zanan da tuhun. Kapaguntaban no podi ikumainsan nagi nga nantakan di ontok Quirinius ogonal pogun Syria. Ang sabi abi tuhun nga minoy pakiswat ngan to sosonguhun day kakadazan daw sundi. Dadi ugat na Joseph dumantat kakadazan da Nazaret day Galilee da pinakazan day Judea. Doy kakadazan di David ipinunganan da Bethlehem. Tumantad isido da kahominan sinakagon di David. Damoy kaswat ngan miyampay di Mary, itaboy daw, ipoy ngan tizan no di. Kantakay no, di ontok doiho izioho di, donoiko timpu, domokosusu zosido. Kopokosusu no zosido, dosanguhun tanakusay, isay daw. Opinay no do sido isido, pahuvizo no daw isido, do it ponunumadan do sapi, tu aiso do izonon montok dioho, do it hamin, sisivan. Jesus, Mother, Surga, Bethlehem,
Itko kompungan iaw iosoduman ta doyho, kiva dominta tamong ngawi do tazam, do mama so mintamong do kambing biri-biri diyoho, do idgaga na do ontok do ngosodop. Imbuhay no do diyoho o iso tasap di Tuhan, om kababang no do idpohihiput diyoho o kabontugan di Tuhan. Noikot no do nungo si Zan iziyoho, nga pobos ni tasap do, kadako si Zay, bio no, mogovitzo do diozu do abal do konsikaan tagazo. Ikonsikaan, di pibubogizon do savya bituhun. Di bayno, do doyhoid kakadazan di David, no hodino do diozu imamamasi. Isido no i Kristus Tuhan. Nohodino doi deusu i mamasi. Isidono i Kristus Tuhan. Om itino o pagintutunan deusu. Kakita kamay do tanak do no pinan om poinhovi do it ponanamadan do sapi. Dari tiga ki do imbuhay no do miampay do tasab di o tasab ngavi do syurga do maso mangazo do kinoingan miampay do bos ngavi do kabontugan do it kinoingan do it syurga takawas kozo. Om pibabasan montok disontob kanangan ngavi daw do it tanah. Gloria
Utang kizad na pamanta Diyoho, itasap ngavi, do pinabuhyan kay syurga. Pagibobos no, imintatamo ngavi do tazam do. Kanamugad, dayho i Bethlehem, damoy intong do kantakan iti, ipinasunod di Tuhan, do'y tatakaw. Nadi agab-agab no isyoho, do mamanaw, am kaiyong no Diyoho, i Mary, am i Joseph, am itanak panhobi, do'y panunumadan, do sapi. Kakita na po diho di tanak, suguto no diho do pinapabos, isantop no kabos, do diho kakamoy di sido. Sabi inakongo di nga nangatangahan do nanu ipinapabos do diho, di mitatamong ngavi do tazam. Montok ni Mary, impono no ngavi do sido iti, do kinavo daw, pamusabay no daw. Guhin no imitatamong ngavi do tazam, do mabantuk, o mga zo do kiningan, do montok di nongongo, o nakongkito diho. Mega na po, di nakasunod diho. This is Christ.
Pagwavago di Santi Matthew, dapat ihambus susuzan. Koharino po i Jesus, dadoyho i Bethlehem, i Judea, ontok melintan di Laja Herod. Tigogi, dokoykot di Jerusalem, o pipio tuhun tangaba, mantad ko hisaon. Minuot do. Nombono itanak to nini, ilaja da Jahudi. Nagito dagay, o tambiton daw, dumama sa humisaw, nakoykot sikoy, dumongoy samba di sido. Kongaw na po, diti Ilaja Herod, katangkangaw no isido. Umingkano gi, do idpo tatangkop da Jerusalem. Timungo no, disido, toyin sanan ihiguan ngavi, do padri, o mituhon tangaba, do id adat. O minuat diho, do id nambo, o kinahodyan di Kristus. Paiho no, diho, isido do, dayha id Bethlehem id Judea. Tu itino i pinaswat di profeta Doka. Izyaw oy Bethlehem id Juda. Kada pamusaw do oni ni kokozo do payangamong di higuan ngavi id Juda. Tumantad diaw no do mikot may osangun huguan igumompi may dituhon ku ngavi Israel.
Dadi humovo no di Herod, ituhun tangaba do puputubong daw. Wotono di sido isioho, do di songyan kozo itombituon, do no koimbuhay, suo no di sido isioho, do kumadoit Bethlehem, miampay do bos ngavi daw do. Ugat no iumo no oseviavi kokomoy di tanak. Omokito po diosu isido. Poi hon zono do moy do izo nga kongoy nogi da samba daw. Kongo nopo do nuno ipinobos dilaja. Pamanaw no isyoho. Tigok I do tod no doid sao di kinoizonon di tanak. Itombituon inokito dioho do kuminisaw minoguhu dioho. Kinokitanan nopo di tombituon nga pinaponsikaw dioho. Suvon no isyoho doid hamin di kokito no dioho itanak miampay di meri itina daw. Singkotud no isyoho do suminamba di sido. Dadi bukazaw no dioho ikotos ngavi dioho patako no dioho di sido ititak ngavi do amas kamazan inggu. Nga poinggato no isyoho do itnipi dioho do kada guhi do iti Herod guhi no isyoho do itpogun dioho sondi do itvazan suvai.
boos dinadi detonsi. Minizon isido pengamong dotoko. Nakito dotoko o kebentukan daw. Idaw sebagai ditanak tentuy soon ditama. Napunu de gracia katapatan. Otopot no, mantad kepenuhan daw, nakotoy mo toko. Sabebi toko, de gracia pemoguhi, montak gracia tu. Sundung do i undang-undang nopo, nga pinatak masa di Moses, nga gracia katapatan nopo, nga nakoykot masa di Jesus Kristus. Ay so tungo sanguhun, nakakikita po di kinengan. Iino, tanak tuntoy soon. Idisamok kozo, day ginawo di tama. Pinapointahang disido. Itino, iabal tabasi, notoy mo toko, ipabagison toko kumadavokon. Day timpu Christmas, tazo dite. Amen. Kopi basian na Diyosu tapinay kong havi. Manong katuwad to ko di kinaingan tama, minamangon na tawa ng tanak. Sebab no do minanak do kusibatan montok do toko, do popobuzo diti hozo miampai babang dian, teko carols by candlelight. Sunungi ma do kakal toko po do managuvang diti kozuzu botolwo kopadahian pandemic COVID o padam sijam. Anangan zo do manang katawad di pu do kemuhakan teko TPBP. Ipinapanaw diti hozo miampai babang dian do taon diti. Itino, iso pombitanan tabasi montok sava bidotoko. Hobi pokozo montok kemuhakan do ubang paroki Pinampang. Tu sunima do omuhok pa ziho, atumbazan zo do agumuk nagi katangkangan diho. Nga temoy mo ziho do manakadai montok do paroki. Menaguvang do anuno pa ababazan ipanuan diho. Konsikan tagazo nagi kuma do pu council do pastoral paroki Sancti Michael Pinampang, pu council kotos paroki Sancti Michael Pinampang. Miampai no kozo do sekodung diho do kinaponjulan do ababazan sodop baina dite. Montok sabi huguan pastoral huguan kausinan zone nakatinda po do misa tubitwa do sodop baina nagi sabi ko ang tumbazan ngavi tinmanud the Hazag carols by candlelight diti do katawuzan miti hambus online sodop baina diti katawadan tagazo sa sabab no do sekodung dezo. Amao nagyahivan, isokom paroki, itumoy mo do malaja papatonda, pupabuzo do katahuzan miti hambus online. Kano po kano mantok do sudapay na diti nga so hihinay do itiya kamoy do uzuan to ko itiya misa online do paroki do to ko. Katawadan, au gigina montok Diyosu sabi-abi. Tabi na kung awi, mega tumoy mo, patitikid taon, papayhozo da zone, ipapanjul da babazan hozo miampay babang dian da taon dumonto. Jadi tabi na kung awi, anangan zo da papayho Diyosu, the host, dahil ka menampuan, the hozo miampay babang dian taon 2000 na pada miso na po kapatakon the zone mininton katawadan.
SBS